Good morning bafowethu. Hey bafowethu, isithelekile ingengelezi Mr. Paul O'Sullivan usethelekile akathelekanga ukugalelekile lapha kwi-Addock. Asazi ke ngempela ukuthi iyozala nkomoni namhlanje. Usethe nje galeleka bamtheleleka beindaba. Manje into eyindida ukuthi efika nje engaka testify abendaba sebethelelekile baqala befuna ukumbuza ukumxina ngembuzo so uyaqala ke manje useqala ke uyabhosta isuka nje siyaqala nje siyashutha kwade yaqala lento generally kwi police force kade baqala bebe izigebengu and kumele beboshwe and usiyagadla ku general Mkhwanazi usiyagadla kumasimula usiyagadla kukhumalo zisuka nje asikakayina kude engabe yozala komuni iyolala ibonene wekanza kwethu namhlanje lapha ku-Addock ngoba umnumzana uPaul O'Sullivan siyamazi ukuthi he's a bully, he's a dictator nje undlovu kayiphikiswa yena ufuna into i-understandwe ngoku-understanding yakhe futhi nangokwendlela yakhe ngeke nje efika because nikhumbula ukuthi lonke uphenyo oluphenywayo ama-allegation aqala ngobani ngomhla ka-6 kuJulayi 2025 lapho khona umnumzana uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi aphumela khona esithangamini wadedela amabhomu aphonde bhomu ngecorruption ekhona kumavukela mbuso kuleli zwekazi lase South Africa. So ke umuntu okhona njengamanje umuntu oqala waqala ukuvela wa-attack uGeneral Mkhwanazi wamtshela ukuthi lento ayishoyo yamampunge naye is corrupt washo yonke into yabo sonke siyazi ukuthi uthi mawushaya inja kuvela umniniyo sonke siyakwazi lokho ukuthi uma ushaya inja mawuyibhonye kahle inja kuzoqhamuka umnikazi wayo inja nangoke izinkulumo zakhe manje engakangeni nje eminyangweni wakwi-Addock usiyakuveza ukuthi maningi abantu abarotten kwi-police industry usiyakuveza ukuthi and ubala uGeneral Masemula ubala uKhumalo ubala uLokhuzaneni ubala uGeneral Mkhwanazi and akambala uShadrack Sibiya ibhoyi lakhe akalivezi inhlobo nakancane yabona la mina into engiyikhulekelayo ukuthi aphendule imibuzo accordingly and enye into engisolayo ukuthi khona imibuzo angeze kufuna ukuyiphendula azobhakaza icapha aphume ahambe angimbone umuntu azoqeda la wena kuthini ukubona kwakho umlalela ubhalela kwi-comment kuthini ukubona kwakho ngoba indlela eqala ngayo already isiyavele eceleni ngoba useqale manje washaya abantu okuyibona abavule amacala okuyibona abantu ababophayo usethe iqala nje wabashaya ake sizwe ukuthi wena kuthini ucabanga kwakho. Thank you.